pain right now. Kari Bhoi district kaladep pen Khreh Pura na ke Bynta ke Ilekshon MDC Jong ke KHADC ke Bansalong ha ke apoi terik urempang arajar arpusan. Kibor penyat election kiladep pen biang kumbalai spa lai puai teli ke Jakarta Vote lane ke polling station habaro ke wei ke district. Lapar king ru ya kibor pahara kenang bo an penti kena ya ke jingsngan jong kipat nong tap vote bat ki he ki han. Kibor penyat district kila penti kena bala dep penbit penbiang nadong syadong kenang bagi kam kenyat bet yat renti. Ya ki tiar tap vote bat kiwei lakit syeki Jakarta tap vote. La ong ru ba ki nong penyat kin penti kena ba ki election kan long kabayat bet yat renti. Yo ingin punya election kebasuk kebasan bat kebengila ban monitor dengan pos kuipan harengkat bat kini ki hendak pengut ki sektor ki sedon ru ki sektor polis ki bansa ai ke office Jong SP Jangkari Bhoi district la apoin ru ye kini ki sector officers bat ki zonal magistrate harengkat bat ki magisterial power bengiyo la law department nang bekila ban shim ye gunu karai hak bayade ban peniat election hak dur kebasuk kebasan bat ngiyo ijin tap vote ru keblong peaceful. Kaseng United Democrat